Sreća je divan osjećaj. Prijateljstvo je bezuslovno poverenje. Ljubav je naš najveći prioritet. Kao članovi najvećeg udruženja potrošača na svetu, zalažemo se za to. Jedna kartica kojom možete da pomažete drugima. Jedna kartica kojom delite sreću. Svakog dana. Svugde. Na svim kontinentima. Širom sveta. Lioness. Da li morate danas u kupovinu ili ste je obavili već juče? Odlazak u kupovinu je deo naših svakodnevnih obaveza, a svi mi poželimo da sebi priuštimo nešto lepo. I najbolje ako je pri tome i povoljno. Upravo iz tog razloga veliki broj prodavnica svojim kupcima nudi članske kartice sa primamljivim pogodnostima. Međutim, da li su te pogodnosti zaista tako zanimljive? Skoro svaka prodavnica ima svoju karticu. A šta bi se desilo ako biste posjedovali samo jednu karticu kojom možete da profitirate kod velikog broja prodavaca? Sada je to moguće. Besplatno i bez obaveza. Lioness Cashback kartica. Pomoću nje ne sakupljate nikakve zvezdice, leptiriće i tačkice, već novac. Lioness vam omogućava povraćaj novca pri svakoj kupovini u mnogim partnerskim firmama i to svake nedelje. A to može vrlo brzo da se pretvori u nekoliko hiljada dinara godišnje. Primer. U sredu ste se odlučili za kupovinu cipela, a potom i da se častite parčetom torte. U četvrtak putujete autom, a u petak kupujete namirnice za predstojeće porodično okupljanje. I svakog puta pre plaćanja na kasi pokažete vašu Lioness karticu. Narednog utorka Lioness vam šalje SMS poruku poput ove. Lioness vam dakle vraća jedan deo vaših izdataka. Lioness je osnovan 2003. godine. Posle skoro jedne decenije, firma aktivno posluje već u preko 40 zemalja i ima nekoliko miliona registrovanih članova. Taj broj svakodnevno raste za više hiljada članova. U bliskoj budućnosti imaćete priliku da Lioness Cashback karticu koristite širom Evrope. Lioness je u Severnoj i Južnoj Americi svoj program već uspešno pokrenuo na Bliskom istoku, u Africi, kao i u regionu Azije i Pacifika. To je ono što Lioness čini najuspešnijim udruženjem potrošača u celom svetu. Ideja se rodila pre mnogo godina. Sjećam se, petak popodne ja stojim u redu ispred kase. Prodavnica nameštaja je bila u pitanju. Kada sam stigao na red da platim, pitao sam vrlo ljubaznu prodavačicu da li mogu da dobijem veći popust. Na to je ona odgovorila, naravno da možete, ako više kupite. Pa sam je pitao, a mogu li da kupujem zajedno sa rođacima ili sa prijateljima? Odgovorila je, zašto da ne? To je onda grupna ili zbirna kupovina. To može. I tako je nastala ova jednostavna ideja. A danas smo najveće udruženje potrošača širom sveta. To naravno nije bez razloga, jer povraćaj novca pri svakoj kupovini je nešto što želi svako. Lioness pruža najbolji kvalitet usluga i brojne prednosti za člana. To potvrđuje i naš ISO sertifikat. Ali ne zarađujete samo vi. Svakom kupovinom činite dobro delo, zato što se od celokupnog prometa ostvarenog putem Lionessa odvaja deo u korist Lioness fondacija. Child and Family Foundation do sada je organizovao i finansirao brojne humanitarne projekte u mnogobrojnim zemljama širom sveta. Na primjer, školski projekat u Južnoj Africi u saradnji sa Nelsonom Mandelom. I renoviranje škole na Filipinima za preko 400 dece. U toku je i realizacija mnogih drugih projekata. Greenfinity, druga Lioness fondacija, bavi se temom koja se tiče svih nas.
Težište fondacije su dugoročni projekti za zaštitu životne sredine i sprečavanje nastajanja posljedica od klimatskih promjena za buduće generacije. A vi, kao Lioness član, to upravo svojim kupovinama omogućavate. Zajedno činimo dobra dela i zajedno štedimo novac. Lioness širom sveta već sarađuje sa više desetine hiljada partnerskih firmi, a na preko 150.000 mjesta širom sveta već sada možete da koristite Lioness. Taj broj raste iz dana u dan. Želeli mi to ili ne, svi smo potrošači. Neophodne su nam namirnice, odeća i obuća, a i ne želimo da se odreknemo ni onih malih užitaka. Lioness vam omogućava povraćaj novca pri svakoj kupovini kod naših partnerskih firmi. Kako to funkcioniše? Kupci su uvek u potrazi za najpovoljnijom ponudom, a trgovci žele veći promet, uz pomoć novih i stalnih kupaca. Lioness povezuje interese obeju grupa i sa partnerskim firmama ugovara jedinstvene rabate, između 3 i 20%, u zavisnosti od branše. Za nas, kao pojedince, to je nemoguće, a partnerske firme rado odobravaju ove prednosti, jer su zadovoljne ne samo većim prometom, već i novim kupcima. Potrošači više ne sakupljaju nikakve zvezdice, već u novčaniku zaista imaju više novca. Zauzvrat Lioness svoje članove povezuje sa partnerskim firmama, jer članovi na tim mestima štede novac. Firme više nisu u potrazi za novim kupcima, već su sada one te koje su tražene. To znači, firme tim putem štede onaj novac koji bi inače potrošile na skupe marketinške i reklamne kampanje. I tako Lioness članovima omogućuju dugoročne prednosti. Cashback karticu koju je moguće koristiti kod desetine hiljada partnerskih firmi i koja štedi novac želi svako da posjeduje, bez obzira na to da li je reč o kupovini u prodavnici na ćošku, o rezervaciji hotela za odmor, o rent-a-car usluzi u Kanadi ili o šopingu u Milanu. Svaka kupovina vam omogućava povraćaj novca i to na vaš lični bankovni račun. Na koji način možete da postanete Lioness član? Vrlo jednostavno, možete sami da se registrujete ili još bolje da vas registruje neko ko već koristi Lioness. Lioness vam pruža 4 mogućnosti kupovine. Prva, kupovina putem Lioness cashback kartice. Nju već poznajete. Druga, originalni vaučeri Lioness partnerskih firmi. Treća, online kupovina putem Lioness internet stranice. I četvrta, kupovina putem vašeg smartphone telefona. Trenutno veliki broj članova koristi originalne vaučere partnerskih firmi, na primjer za kupovinu namirnica. Vi plaćate iznos od, na primjer, 20.000 dinara i u toj vrednosti dobijate originalne vaučere Lioness partnerskih firmi. A za porudžbinu vaučera, Lioness vam vraća novac. Lioness partnerskim firmama, koje još uvek ne koriste moderan sistem sa karticom, omogućeno je da uz koncept sa vaučerima i one budu deo našeg uspeha. Drugu mogućnost da zaradite putem Lionessa nudi vam online kupovina. Lioness je već danas jedna od najvećih platformi za online kupovinu širom sveta. Pretražite lioness.rs i dozvolite da vas iznenadi broj renomiranih online prodavnica, savršeno prilagođeno vašim individualnim potrebama. Osim toga, Lioness možete da koristite i uz pomoć vašeg smartphone telefona, uz mobilni cashback, trend budućnosti. Besplatna Lioness aplikacija vam omogućava da na vrlo jednostavan način pronađete sve partnerske firme u vašoj neposrednoj blizini. Prilikom kupovine jednostavno pokažite generisan vaučer na vašem displeju i na taj način zaradite. A bezbroj dodatnih funkcija omogućava vam mnogo više od samog upravljanja ličnim kupovinama. Aplikacija je inače dostupna i za vaš tablet. Na koji god način da koristite Lioness, bilo putem cashback kartice, originalnih vaučera, online kupovinom ili mobilnim cashbackom, uvek dobijate novac nazad. I koliko vas sve to košta?
Apsolutno ništa. Na ovaj način kupovina pričinjava pravo zadovoljstvo. Pitate se kako je to moguće? Sasvim jednostavno. Kupovine svih članova širom sveta generišu veliki volumen kupovine. Rabati koje nam pružaju partnerske firme na osnovu toga čine osnovu vaših Lioness prednosti. Povraćaj novca pri svakoj kupovini još daleko nije sve. U Lionessu profitirate i na osnovu prijateljskog bonusa i prednosti za lojalnost. Sada zaista postaje zanimljivo. Za najefikasniji oblik reklame širom sveta, ličnu preporuku, Lioness plaća takozvani prijateljski bonus. 0,5% direktno i 0,5% indirektno. A šta to znači? Vi preporučujete prednosti vašim prijateljima koji također kupuju preko Lionessa. Sada i oni profitiraju. Ali i vi imate razlog da se radujete. Svaka kupovina vaših prijatelja se isplati. Lioness na vaš račun knjiži 0,5% od iznosa njihovih kupovina. I to svakog puta. A šta će sada činiti vaši prijatelji? I oni će naravno preporučiti Lioness prednosti. I od volumena kupovina vaših indirektnih preporuka od Lionessa dobijate 0,5% prijateljskog bonusa. Prijateljski bonus važi za svaku direktnu i indirektnu preporuku. Svako od nas poznaje stotine ljudi. Pretpostavimo da Lioness prednosti preporučite samo 20 vaših prijatelja. Pretpostavimo da svaki od vaših 20 prijatelja Lioness prednosti preporuči samo 4 svojih prijatelja. U tom slučaju već imate 80 indirektnih preporuka. Dakle, ukupno 100 ljudi koji preko vas kupuju sa Lionessom. Ako svako od njih kupuje za 40.000 dinara mesečno sa Lionessom, to kod 100 ljudi za vas znači 20.000 dinara mesečno, 240.000 dinara godišnje. A ako računate još pažljivije, čak i polovina od toga je 120.000 dinara. Uz to dodajte i zarade od vaših ličnih kupovina. Nikada nije bilo tako lako zaraditi dodatni mesečni prihod. Sa Lionessom svi profitiraju. Vi dobijate povraćaj novca i prijateljske bonuse. Tako i vaši prijatelji. A i partnerske firme su zadovoljne. To je win-win-win situacija. A najvažnije, svakom vašom kupovinom podržavate projekte Lioness fondacija. Zajedno zarađujemo, zajedno činimo dobra dela. Lioness je sada još uvek u fazi uvođenja cashback kartice na tržište. Sada je pravi trenutak da iskoristite šansu, jer kad ova kartica bude funkcionisala kod svih velikih partnerskih firmi, sve će se odvijati munjevitom brzinom. Tada će svi poželiti da je imaju. Pred onima koji su ovog trenutka spremni da se pokrenu i da sve prednosti marketinga preporuke podele i sa drugima je svetla budućnost. Sada vam je sigurno jasno zašto je bolje što mali broj ljudi raspolaže ovom karticom i što većinski deo ostvarenog prometa čine vaučeri. Jer kada bismo svi imali ovu karticu, za veliki posao preporuke bilo bi suviše kasno.